ya Nyandarua nĩ magĩcakaĩte kuongerereka kwa ũhagũku wa ũgitĩri na makĩria ũrĩa maugĩte ũragĩthiĩ na mbere na gũtabanio mwena ũyũ. Aikari aya maratetia ciĩko cia ũici wa kĩahinya oro ũndũ ũmwe na nyũmba gũbunjwo oro ũndũ ũmwe na ũici wa mahiũ na magetha mao, na makĩria kwĩrwo arĩa makuruhanĩtio na ciĩko icio makĩriunga matũũra-inĩ maya thengia wa gũkorwo magĩikio ngono, na ũndũ ũrĩa makiugĩte kana magĩkoretwo magĩikio ngono na gũkĩrekererio. Gũkĩrĩ ũguo nĩ makĩhoete thirikari oro ũndũ ũmwe na makĩria wathani wa matũũra gũkorwo magĩkĩrĩra na kũgacĩrithia mĩringo mwena ũyũ nĩguo kũhĩtana na ciĩko ici cia ũhagũku wa ũgitĩri. Majina ni Frank Joseph Mwangi. Mimi ni mwenyeji wa area hii Shauri, na kuna wizi wa mifugo, ng'ombe, mbuzi, kuku, viazi na kadhalika. Ni mambo mingi juu hata mambo ya nini. Kuna vitu kutoka kwa manyumba, ma TV, whatever. So tunaomba security watuangalie hiyo nini mambo kwa sababu ya wizi. Hii mambo ya kuvunja manyumba na wenye wanaiba wanakuja kuiba vitu kama kuku, mbuzi, mambo kama hayo. Kwa ukweli hakuna kazi na vijana labda wamekosa pesa kabisa, lakini kuiba si jawabu ya kusema ati utajiridhisha na yale mambo unataka kufanya. Ile kitu ningetaka kusema ni watu wadumize security na waashe kwenda kuiba pesa za kuiba kuku, mbuzi, viazi, na wengine wanaruka mpaka kwa mashamba ya watu kuiba. Kuna hiyo hofu ya kwamba wananchi wanashika mwizi, akipelekwa polisi anawashiliwa. Hiyo mambo na kwa sababu ningetaka kujua kwa nini mwizi anaweza letwa kwa polisi, alafu mpaka siku nyingine nimesikia ati watu wanaambiwa na full OCS ati endeni mtafute huyo mtu ikiwa. Na sasa hiyo mtu ameshikwa ameletwa, usikia huyo mtu amewashiliwa. Tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ ũhagũku wa ũgitĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua, tũkĩhiũke nginya kaunti ya Machakos, na nĩ atĩ